Kad je Sveti Sava išao po zemlji, još pre svoga rođenja, dok se zvao Rastko, kao što ide i sada, samo ga ne vidimo, a možda je to bilo i docnije. Krenuo je Savinim stopama, ka Savinom izvoru, na Savinom vrhu, kuda i mi idemo, jer drugog puta i nema. Kada je negdje oko Savina dana naišao Savinom stranom, napali su ga psi, kao što i sad napadaju svakoga ko se uputi Savinim tragovima. Putnik je najpre sastavio 3 prsta kako je odredio da se i mi krstimo, plašeći ih znakom od koga su još više pobesneli, a ni do danas nisu uzmaknuli. Onda se sagnuo da dohvati kamen, ali kamenje beše zamrznuto, svezano za zemlju studenim sinđirima, jer beše jaka zima kao i ove godine, kao uvek oko Savina dana. Već su raznosili Savina stopala, Savin kuk i Savin lakat po prodolima i jarugama zemlje zbog koje je podeljen svet. Kad je Sveti otpasao mač usta, jedino oružje koje je nosio, a koje je i nama ostavio, govoreći ove reči: neka je prokleta zemlja u kojoj su paščad puštena, a kamenje svezano.